S Zene on the beat, 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 Zene on the beat. Awumba ba yalgu yani ni da san champuni onga da gangban ba yalgu na yeso amaka zo na mogi yala bela ma min baba ngo ya bidu o min bientawa innun kudugu ta be shiku shuta be gonun da shiruku ya ba asara ne ta champuni so baba yala da gwarle be nyama ko chan sorle lunge pa go ko shino tabsane do ayala yamangale ko ngubure tema nyama on yuru vare ami Mr. Zene zanchon sani di pashaleta mbang koko biane ya bako yesi kado madihe wa sheneba bako jine tumtuma behengo yepo ya ni sheki kuma sami ya mparenduma zo en yesekata chambrasma mbanza bele masa punchang tesa bahabu duku sa achele song kapiele mi babiane tinchang nantwang nemi malezwana tambara balatwang akoto baati malayala dibu vieleta dada apirla sala gine kuli fomandole de yale magala behengo ewum sebo malayala gola dada changilwa na bakatidi yale pam gari ya de chekatiti abo fanwale woni fia badandi yale pam gari ya de ne kati zungo atama sole shekan yale adabatum da kajandole pa bashi woni gonwa mabe ka gole tibu yitire ba muallin swale adade va gala zan palangmane anu woni tum shale de ne kan yale adabatum da kabe dum sane obu zwara figba shika mamalizani zungo shirin yala dabasale behin woni kuna yan fiaba yamagele inku yenchano ko zanga yala bale kapala kan baso ne memgo nwale ni den wapane yanten yamuswale dibu shara bede bane yala balan nwale go zungon kana paga kana busham na chang to matumba mianda labna biuda yala to malafi to bamu shishi ndaba mimiza mbala chechi ye to akal sinye to ma biula mbimbongo kamboro na wuhola to ma sha yulumo na abela gala angon baba bokera to malala abubu hamasa amia nyara to ma da akulu makatumbo mbala abora na kuma to kadama nyina suma biu yi manansuwa ananka to kule angu bananzuwa ayuma lambongo bilang mana biya wundan kaya ka tum malachuwa shama yesum ka to kuli to anaba wan bale ka to kuli munin yambo fure ka tum jala sule abatara angil kuli nyaga sweet beats. Take it or leave it, we coming out strongly right now. Big ups to Smart Media, Lucas, Director Zone.